انشوف يسكن ونشوف يسكن غار السري ذاكيني بوسكيني الأربعة 30 شتنبر 2020 عندها ونتقدمها كنولف لاروفي دو بريس خاص يعني كل نسيي انا مليوري غادنا في لا فورميل العالي غادي نسيي الساكنين لا فورميلا كاين النظام تنمير السلوت ايه ذا شو يدبوين يغمسن الساكنين لا دغا اين شدنا تربعتي المزينين دالن القبايل لا جي اس كا كان غادي نبدو سوا ميس كومبيتيسيون يتسوالي مكان بوساكينين 30 شتنبر 2020 كتسوالي مذاكينين يبغي ديال المزوين بون بارتي غاف تمثل تنزل فاني يناد مازال ودي كمل راه دوسي نسنا دوسي دو كاليفيكاسيون معناس لا ليسونس كاف مازال ودي برا كوز دوسي نس ذايني ماهات تيجن غادي يصعب باش غادي يكمل ذا سلغماي لا جي اس كان ديال البون دو توش وبنجاني غف حمرون يدينا اكا سولي مذاكيني حمرون جو رسون توجور دي دولور من بعد يمين يخبرهم بلي يبليسي لي زونطرينمون رايح يحدوش يسوم مانتوني بالغربي سور لو ديبار كتسواليم دونك في تربعت لا جي اس كان يدبوينا ياكيني بيان سور للديفلوبمون من بعد داخل بين دغا في المولو ديال الجزائر المولو ديال الجزائر عدد كان يتاخر دي لا جي اس كان في البويس المولو ديال الجزائر يوم يورا يسعن ازل مقرن مالوروزمون يتاخر لا جي اس كان يروح غالب مولو ديال الجزائر ماشي حاجه انت تصوير الميرارين يتبوي المولو ديال الجزائر عدن ذي لا جي اس كان وناند باللي خاص يتاخر ذاكيني لا جي اس كان يوضع هنا يتوخلص زال 200 مليون الشهر وين هاد نسيت ماس جون ديسيفري با لي شناوة بون يعني كتسولي مذاكيني غف المولو ديال ديما يميرارن طالبنا تسوخلصون قبل لا رحنا للستاج مستغانم ونغيز يناد باللي يعجبس الحال الستاج مزورون يعدان ونا بيان بوسي اكيد ديالنا ذي النهد يفوك الستاج للنهد ستاج مزورون يخدمن ولكن وين دو فامي اي كونتران دو سو فورمي فوالا انا عبد اللي يسمع كتسواليم ذاكينين يدي بين ميرا النظام دونك بوشينا يفرح باش غادي يروح غير الكلوب فيار دو رجوان دان كرون كلوب كوم لو اسما وعن طريق حيان يناد فلاس بلي il va apporter un plus l'équipe nationale l'Algérie Nigeria ou l'Algérie Mexique ديالين ذيت مورا برا معنا ناند ذاكيني بلا لي ماتش يصيروا تيليفيزي تمثلت باللي اكد اهلي جده مازال تتكمل كتسوالي مذاكيني مالغري لا ديسيزيون دو لا فيفا دونك سو ني با اونكور فيني تمثلت تكمل فوالا غاف تمثلت بالليل دلوقتي يريد ليسونسيال دونك لا اون كان لا اون السكيني تيستيد يعني لو سيستيم كيني جديد كتسواليم ذاكيني الزلفاني voilà, il a renoncé à son argent, رايح يحدوش maintenu داكيني ناناش Donc sur le départ كتبون ذاكيني
ومن بعد ابري بن عبدي العرفي باش عيره بونوا وقازي هدايفه الدراجي ذرايح حداي باش لي بلاج سانوس شير او ميليو فوالا دوكيني يدبرين وبين ديرني اول غاف لاسومبلي جينيرالي في نحضروا نكون يظلين كنا لا ديريكسيون arrête la date de l'AG pour le 3 octobre pour le comité de supporters. وكيني إذا سلن بس كيني une compétition ونتخيرها أنا عديت غير وغميس النظام. أنا عديت تورا غير وغميس لو بيتور يتسوالي ما كذا كيني عند بوين غفلا جي اس كان بوين alors que Haddadi a été libéré par la CRL et percevra 800 millions, les anciens menacent le club. La non-qualification de Zelfani inquiète Tizi Bouali, je ne dois pas brûler les étapes, il dit Tizi Bouali. ما بن ديرني غاف ميورير أقدم الله جي اس كا عدادي يثبوا المولود ديال الجزائر يناد يديكلاري بلي سوي فوني بور غانيي دي تيتر الوقت عند دينا Almas, ceux qui propagent les rumeurs veulent casser le club. On doit être au rendez-vous à l'occasion à l'occasion du centenaire. La FIFA menace le recrutement. La direction doit payer 50 000 € à Chaibi avant le 27 octobre. Le Subid Bouchina Yahya a su me convaincre, il dit non. On ne m'a pas signifié les raisons de mon limogeage. Serbi Koupo ratera le stage. Amrani il renonce au recrutement d'un attaquant. L'équipe nationale, donc Taribo Ouest, Algérie, Nigeria, n'a rien d'amical. Voilà. Bielsa veut Ben Rahma à Leeds. Voilà le chute de Sekini compétition. Le buteur, Aketswalim Dakini, Aidinan. La direction prendra l'option de prêt. Lieu du troisième stage, la décision sera connue aujourd'hui. Voilà le buteur définit les anciens menaces de bloquer les comptes du club. Chiri, il est prématuré de juger le niveau de l'équipe. Lui qui les titres, donc il debout à Sekini compétition Rafla GSK. Rafla Mouloudian le modèle devient la 6e recrue du club. Si je suis venu au Mouloudia, c'est pour gagner des titres quotidiens à Haddadi. Vinad, Naji, le stage se déroule à merveille et c'est tant mieux. Achour, Batrouni accepte, Mouloudia accepte de reprendre la présidence du conseil d'administration à l'Ahsab Akan qui débute le buteur. Le club a officialisé la venue de Bouchina, Itouali Makadakini. Le départ de Hadi confirmé. Dakini, Bunda Raf Belouzdad, Pourichi, encore un attaquant et le recrutement sera clos. Donc l'essentiel, il brûle à Sekini, Dakini, la revue d'effectifs commence. Ben Ali suis impatient de commencer le travail au MCO. Raf Constantin Amrani renonce au recrutement d'un deuxième étranger. Le match amical contre la 5e région militaire se joue en Tarouaniton. En Coran, on a un effectif équilibré. Tous les indices présagent une bonne saison. Voilà, le développement, bien sûr, il y a des dames, c'est normal. Hein?
كان دوسي الصيف prolonge jusqu'en 2000 en 2024. Qui trace son programme, le premier stage sera d'une durée de 3 semaines. Voilà, là, Soslif Ben Brahim, confiant de trouver ma valeur et de déclarer l'USM Blabès vers le retour de Mahachou. Voilà l'essentiel d'un bon Sakinin, dit le buteur. كان تسكين لو برس بسكينين بس الأربعة 30 سبتمبر 2021 وقف كندا فايك جنس مكتين كيميليين تربع تاعنا تموت الجزائر بالمدين يكونستيتي بالمدين يلعبون تمونا برا مالوزمون دونك لي ماتش نورمالمون دايرين تيليفيزي خاصة كنيو هاد لعبون الماتش امزوارو دياليو le Ascension Tovar de l'Autriche de Gunnar Jacques Lemon Arena dit in Sankt Andergran. Ça aide دائما نمشينا l'accent kabyle يهضرون l'autrichien l'allemand voilà. Mais الماتش وسين هذا ديالي اسم 13 طوبار contre le Mexique, donc le match مزوارو ديالي contre Nigeria, match وسين ديالي contre le Mexique قلنا المقام كارجون دولار aux Pays-Bas ديال هولندا دونك ديالي غاف 9 ديال لور لوكال هكا إذن مي لور لوكال لور لوكال الجيريان نا لوكال les Pays-Bas والغارة مال اللوكال les Pays-Bas المعناس 8 غورنا مال اللوكال غورنا معناس غاف تسعة داكي غورنا دي هنا هتسيلي 12 فوالا دلوقتي تاكين لا روفي دو بريس تصبحي تاكين يوني دبويو السكين يبان يحمل الحال ويبان دا سمير نار ويكان وندينا جا كون دير خير لهنا كون دمينا دي لي رونديفو دانفورماسيون ولا كرا يسعان ازالة يدناوينا هذا قم يدون سريد اكا يدون تنمير تنون ارتوفات